Gledatelji iz Posavine, iz Odžaka, Bošnjaci, kaže, molim vas, pitajte gospodina Čovića da li možemo Ustav u Bosanskom kantonu promijeniti da Bošnjaci dobiju pravo na bosanski jezik. Zašto ne mogu? Dajte to uraditi. U svakoj sredini, ne samo... Recite tamo ovima iz HDZ-a, gospodine Čoviću, s njima ćete jednako puno samo znati. dijele vlast zajedno. Eto. Znači SDA, ako su to predstavnici SDA i HDZ, Nisu SDA. SDA i HDZ dijele vlast u Posavskom. Nek napravi to, evo. Evo, dobili su odgovor ovako. Odgovorili smo. Dole gdje su Hrvati većina, nisu Srbi ravnopravni ustavima. Govorilo se da će krenuti izmjene, šta vi kažete? Pa ustavna jednakopravno sva tri konstitutivna naroda i svi oni koji se ne izjašnjavaju mora biti na svakoj ustavnoj razini osigurano do kraja. Bez izuzetka, bez zadrške, bez politiziranja. Na svakoj razini. Kao što se ja borim za poziciju jednakopravno, ustavno, hrvatskog naroda na isti način. Da li ćete utjecati na vaše iz HDZ-a koji su u onoj mjeri u kojoj ja to mogu, da... što znači kroz predstavnike HDZ-a apsolutno. Dobro.